Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Abatari bake bifatiye ubutegetsi bwa Tanzania mu gahanga nyuma y'amashusho ya Minisitiri w'Imari Bwana Philip Mpango ari mu kiganiro n'abanyamakuru abeshyuza ko atapfuye agihumeka kuko akabazima. Kabla sijafika mwisho napenda nitumie nafasi hii mu cyumweru gishize hakwirakwiriye amakuru yavuga ko uyu mutegetsi wo muri Tanzania barapfuye azize COVID-19. Amakuru yaje kubeshyurwa na Perezida Magufuli. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abantu bagaye ukuntu uyu murwayi bigaragara ko arembye yajyanwe ku karubanda avuga ko rora ndetse amarira ashoka. Mu bantu bazwi cyane banenze bene iyi mikorere barimo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Bwana Tundu Antipas Lissu. Uyu mugabo ufatwa nk'utaripfana yafashe iyo video yashenguye abatari bake. Bavuze ko niba yari muzima uko yari ameze bitari ngombwa kwiyereka isi ameze nabi nk'uko yari ameze. Ayishyira kuri Twitter yayiherekesha amagambo akakaye atari kuko abategetsi bacu babura ubwenge kakageni ku buryo bafata indembe nk'iyi bakayijyana mu kiganiro n'itangazamakuru ngo ni ukunyumuza ko atapfuye. Tundu Lissu yungamo ati ninde watinyutse gufata umurwayi nk'uyu ukorora nk'impongo akamujyana mu ruhame atanambaye agapfukamunwa koko. Ati aba baganga bemeye ko bakoreraho nta n'umwe wambaye agapfukamunwa bone gatiki. Ati uyu muntu urebye uko akorora atya mwakabaye mumuha agahenge akaruka dore nta ntege afite mukaba mumuvuraho kuza kumumurika. Tundu Lissu asoza agira ati ubu mwaje kunyumuza ko umuntu ari mutaraga mukora ubugoryi nk'ubu jye sintukanye ariko. Agace gato k'iki kiganiro umunyamakuru wa Flash yiboneye ubwe uyu mutegetsi yakororaga kandi yavugaga bimugoye ndetse kuko ari hagati y'abantu atambaye agapfukamunwa kandi baramubikaga ko yaba arazize COVID-19. Kugira ubu ntiharavuga indwara Minisitiri Mpango arwaye uretse ko ngo atabasha guhumeka, ariko muri ayo mashusho koko yahumekaga bigoranye. Hamaze igihe bivugwa ko Tanzania yahishe amakuru ya coronavirus ariko yavuye kwizima abaturage bemererwa kwambara agapfukamunwa. Hari abavuze ko Minisitiri Mpango ukurikije uko yari ameze asoma itangazo imbere y'abanyamakuru ngo ntacyo yabeshyuzaga kuko n'ubundi nta buzima yari afite. Aha niho Tundu Lissu yanengeye abategetsi avuga ko ririya tangazo ritari ngombwa. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko raporo z'unka Global Hunger Reports yagaragaje ko abanyakenya barenga miliyoni n'igice bugarijwe n'inzara ahanini yatewe n'amapfa, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ikiza cy'inzige zazahaje iki gihugu kiri mu ihembe rya Afurika udasize n'ingaruka za COVID-19. Imibare irerekana ko 23% by'abanyakenya bafite imirire mibi. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko Kenya iri mu bihugu 40 ku isi bifite izi ngorane zo kuba abaturage babyo bangana gutya bazicwa n'inzara niba nta gikozwe. Nyamara ariko uko biri kose iki gihugu kigaragaza ko muri 2030 inzara izaba yarabaye amateka mu iki gihugu cyo muri EAC. Raporo ya Global Hunger Index y'umwaka ushize ikira Kenya ku mwanya wa 84 mu bihugu 107 byasuzumwe. Amakuru akerekana ko bifite abaturage bashonje cyangwa se barya ntibahage. Muri Afurika Nigeria nicyo gihugu gihagaze neza kuko abaturage babyo bakugarizwa n'inzara. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye ba Uganda gukora bwangu iperereza ku bibazo byaranze amatora ya perezida yo mu kwezi kwa mbere kandi bakihutira gufatira ibihano abasirikare n'abapolisi bakuru bivuga ko bahohoteye abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umuvugizi wa Department ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Ned Price yavuze ko igihugu cye gifite amakuru atatangaje ibimenyetso ko amatora ya Uganda imvuru zabayemo zari zishwe inyuma n'abashinzwe umutekano. Uyu mutegetsi wa Amerika yavuze ko hari ibihano bitegereje abasirikare n'abapolisi bahohoteye batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo muri societe civile. Icyakora Perezida Museveni ubwo aherutse gutangaza ko abashinzwe umutekano bishe abasivile 54 mu gihe cyo kwinyabaza mu kwa 11 hari n'ibishingiye ku myigaragambyo yari ishyigikiye kandida Kyagulanyi Robert wamenyekanye nka Bobi Wine. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abategetsi ba Uganda bavuze ko byatangajwe na Amerika guverinoma izicara ikabyigaho ikabona kugira icyo isubiza. Ku ruhande rwa Ned Price uvugira Department ya Amerika yavuze ko igihugu cye gikeneye iperereza ryigenga ryizewe kandi ritabogamye rigaragaza babigizemo uruhare kandi Washington ngo hari ikizabikoraho. Inteko ishinga amategeko ya Uganda ubu yasabye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu General Haji Abubakar Jeje Odongo kuyitaba agatanga urutonde rw'abantu bose barigishijwe mu gihe cy'amatora akavuga abafitwe n'igipolisi n'igisirikare. Iyi ni ingingo yakunze kutumvikanwaho kuko habayemo kwitana ba mwana kuko nk'ubu igipolisi cya Uganda cyandikiye igisirikare gisaba ko cyerekana abantu bose gifunze hakamenyekana niba umubare polisi ifite uhuye n'ababarirwa mu majana bafitwe n'igisirikare. Igisirikare nacyo giherutse kuvuga ko nta muturage n'umwe gifite mu maboko yacyo.
Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditse ko perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa depite Christophe Mbozo Nkodia yahamagariye umuryango w'abibumbye Loni n'ibihugu by'ibituranyi bya Kongo Kinshasa gutiza amaboko iki gihugu bakarandura imitwe yose yitwaje intwaro yigaruriye iburasirazuba bwa Kongo. Amakuru avuga ko akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakorerwamo imitwe yitwaje intwaro irenga 120 kandi buri gihugu gituranye n'iki gihugu gifitemo abarwanyi bavuga ko bashaka ubutegetsi mu bihugu bakomokamo. Iri tangazo perezida w'inteko ishinga amategeko yashyize hanze rije nyuma y'urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani wishwe arashwe atezwe igice ahitwa Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwihutiye gutangaza ko umutegetsi wo mu Burayi yaba yarishwe n'umutwe wa FDLR ukomoka mu Rwanda urimo abashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ikinyamakuru L'Actualité cyanditse ko perezida wa depite muri Kongo yavuze ko umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu umaze guhitana abanyekongo barirwa muri miliyoni 8, akaba ariyo mpamvu Loni n'ibindi bihugu bituranye na Kongo bikwiye kumva uburemere bw'iki kibazo bigatabara.